Moja lewer Goethe. Mein Name ist Jerome Lulling. Haut ass den 7. August 2020. Ich sinn immer noch hier am Risikogebiet Lëtzebuergesch. Ich wollte euch den Witz vom Tag vorlesen aus meinem Bestsellerbüchelchen 170 Witze auf Lëtzebuergesch. Voilà, also, Witz Nummer 2. Überfall. Eng Schildkröt gëtt vun enger Band Schlägen iwwerfall. Polizei kënnt afreet Schildkröt. War das geschitt? Ech wees net. Et das alles so séier gang. Donc, une tortue se fait braquer par une bande d'escargots. La police arrive et demande à la tortue qu'est-ce qui s'est passé. Et la tortue répond je ne sais pas, tout s'est passé tellement vite. The turtle gets robbed by a gang of snails and the police comes by and asks the turtle what happened, and the turtle answers, I don't know. It all happened so fast. Voilà. Ich all noch einen schönen Tag. Bis geschwind. Au revoir.